Satu-satu. Mas Agus, 1, 2, 3. Alif lam mim shad. Ya, lumayan. Pak Timan. Alif lam mim shad. Mim, ikut dibuang. Mim shad. Coba. Alif lam mim shad. Ya, Pak Suri. Alif lam mim shad. Nah, begitu. Pak coba Marti. Alif lam mim shad. Ya. Pak Pukiman. Alif Mim shad. Coba Pak Bawang, sekali lagi. Alif lam mim shad. Ya. Pak siapa Pak Surya sama Nuk? Siap? Coba Pak Surya mau kejik-kejik bisa. Yuk. Alif lam mim shad. Shad begitu ya. Pak Zainuddin. Alif Lam tekan. Alif lam Mim. Yuk. Alif lam Maning. Alif lam Mim. 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 Sambung. Alif lam mim Mim. 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 Sod. Kesel sih bisa tidur. Masya Allah. Pak Sudi, yuk. Alif lam mim shad. Karep pendek ya karep. Maning. Alif lam mim shad. Ya, arep pendek sih kalau ditawa. Mas Soleh. Han. Alif lam mim. Ajak kesuwen, loro bae. Maning. Alif lam mim shad. Pak Solehan. Alif lam mim shad. Mas Saryono. Alif lam mim Lam begitu. alif Masya Allah ya. Nah, maju. Ya, Jazal. Alif lam mim shad. Iya, itu. Atau betul Iya, harus terbaca jelas. Karena ini huruf tidak ada harokat. Ini tanda panjang tok, tanda panjang. Ulangi tanda. Perhatikan. Alif. Kau ikut kena. Alif. Lam mim shad. Bareng. Alif lam mim shad. Nah, disabar ya, disabar. Mali, satu kali lagi. Alif lam mim shad. Ya, gari loro. Yuk, dua-dua. Ya. Was. Perhatikan ya. Ini yang ada harokat cuma ha karo ya.
Yang lain itu tanda panjang tok. Perhatikan. Kaf, ha, ya, ain, shad. Kaf, ha, ya, ain, shad. Kita coba. Kaf, ha, ya, ain, shad. 1, 2, 3. Kaf, ha, ya, ain, Ain 2. Ain. Maning. Kaf, ha, ya, ain, shad. 1, 2, 3. Kaf, ha, ya, ain, shad. 1, 2, 3, 4, 5. Kaf, ha, ya, ain, shad. Bareng. Kaf, ha, ya, ain, shad. Alhamdulillah. Aduh.